Sveikas, Lukai, Lukai, sveikinimas, kad jie no Manto, Evos ir Deimantės su gimtadieniu Skududenka linkim. Susiras darbą, kuriame moka už kvėpavimą ir moterį, kad daugiau mačiutė negrūzintų. Ir kudį ne tik mylėtų, bet ir dar sąskaitas apmokėtų, bei Styvą nupirtų sunį išpavusiais lenkščiais. Ir nenusikalp į gultą atsiūliau. Dar prašau padaryti legendinį Faktor 2 atliekam dainą Krasavica. Tai ką, hebra, manom dainuoti, žinoma, nesidainuoti. Tai ką pradėkim, gerą klausimuose. Если бы ты тыка, хочу я тебя. Думал на уроке один парень про себя. Научилку химии смотря. Молодая девушка еще одна была. Сразу после института в школу к нам работать пришла. Наших пацанов свела с ума. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, я всего лишь хочу тебе понравится. Тебе понравится, тебе понравится. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, я всего лишь хочу тебе понравиться. Тебе понравится. Тебе понравится. Vienu žodžiu, nesužinau kaip eilinį kartą. Jeigu patiko šis video, vadinai paspausk. Laikas, subscribe, aš buvau. Rytoj visą kartą.